USian Khovela athil tum lian tak mai pakhat chu Iran sarkar Musulman rama po ram lian le thil ti thei ber mai US malak na reng reng do dal ran reng mai le Arab ram tang rual pol hui khoma khaiding tu ber hi che thei lova siam hi ania Iran hian nuclear ral thuam nei tum hian abeina sa hlea ma se chung kong zong po chu USian adib dal reng fo thina he Muslim ram hian nuclear ral thuam anei vai chuan Middle East oil zong thunun tur hian ma alangein USian aringa tin Muslim ho loading chokin Middle East a remna athlen theinana UNO le European Union ten ma anlak to na zong po aron soi chevek theidon ni in an ngai ani ma se anfrek na hun chung atop to wangin US in po sei rodna UN Security Council a athlen kha karmasa mai khan Russia le China hian na taka andu launa anlan tir wangin Iran frek na hi ain hlip fel thokhatta ani ma se US hian anthil tum hi kaltlang pui antum hlea Iran hi sanction an pedeu mol reng anim deu bera chuti lain Arab ram trangrual pol jinga changkang le thil ti thei berta jinga mi United Arab Emirates UAE hi Israel ne na in huat na neitura engma boina nei lemlo ma se Israel laka in kharping tlatreng ania achan po Arab ram trangrual pol jinga Lebanon Syria le Iran tenena Israel hi in mel mahlun le boina nei reng fo ania wang ania ma se USian Middle East a hian zalenna awm theinan Arab ram rang te thendara Iran tha ti thum hi atum lian tak ania ti chuan Donald Trump hian chunha thoktur chuan amak pachhun vor Israel mi chu athanga hlotlinna anei chhota zela kan video masalama khan United Arab Emirates le Israelin inremna an siam thu po karon tarlan to kha Arab ram jinga ramro puile chak UAE in Israel thian tha asiam hi Iran le asangoi zon puite tan chuan lomna turchi ani lo top ani ma se Iran thazar nuaya om ai chuan UAE hian Israel le US nena inzom na thazok siam hi antan a thazok ti an muthiama ama zonga internet manga inbiak ton na le phone manga inbiak po na thlenga in block ton rampan hi Israel le UAE hian inrem na sawi antanta hei Trump administration thil tum jinga hlotlin na lian tak ani tuna hian Israel nen an thodun na tur thuthlung hi ziafel ani mek zela ral thuam lam thlenga in puiton turin an rem tarup mai Iran sipai hruai tu noksak le boina engkima in rol deuh vek mai thin General Soleimani po mandeu khan US hian drone mangin an kaplum to boka an General Ropui aom lo nu hian Iran hi hanin fro saviau thin ma se ramdang poi asoi hriat alani lowa tunma ache dan thin angkhan achele ngai to lo ni in hriat ani ma se nuclear ral thuam nei ero anla tum hlea ral thuam lama in tlan siakna amrecha ma anlana sa hle bok ani tichuan voin August ni somni pani tlai thimlim daruk le minute som panga khan South China Morning Post chuan Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan US in Iran a hrek na thil zong hi chan le wang neilawa ramdang hrek na ania US che dan hi khovelin a pompui lawa dan lawa in hrek na hi China chuan adau dalani ti asoi thu antar langa China hi chuan kan soi to ang khan UN Security Council a po Iran hrek na hi adau dal satlia lawa na takin adau dalani ti in tarlan ani Chinese Foreign Minister hian voina press conference aneina he thu hi asoi zel danin Iran laka US malak na zong hi azawain chan le wang mumal omlo vek ania Iran laka hian in nuk dok ngal turin China chuan an duani ti asoya press conference anei ma hian Pakistan Foreign Minister Shah Mahmud Qureshi nen meeting an nei ani ti tarlan ani bok
Chinese Foreign Minister Wang Yi hian US chau hi international law bo che thailo ania ramdang chuan ma kan lakna hleka kan bo che zelani tin tiel takin asoya international law paljam thai om chun chu US chau hi ani atibok South China Morning Post hian an tarlan danin nimin khan UK France le German te point joint statement siamin US che dan chu an du lo thule hetianga che turian US hian dikna anei lawani ti thu chua introm an siam niin an tar langa kumsang ni sompanga Iran laka ahu hova rek tura anin remna po atop toa UN Security Council a Iran rek na po sei rotna nol ani to boka chuwangin US hi in hnuk niam turin an du ti joint statement a hian an tar langani kumsang ni sompariat atang khan ram rang ta chuan an tol kirsan toa tuna hian US chau hian Iran laka hian rek na akalpuin a hual chep renga hei hi dan kala thilti na ani tin South China Morning Post hian an tarlang ani mase UK France le Germany ten thu chua introm an siam tia South China Morning Post in an tarlan hi International News Agency website danga mutur aom lova rintlak aniam tero chu riat ani lawani South China Sea lam lo hoi leila US Indo-Longlian aircraft carrier USS Ronald Reagan Strike Group 10 South China Sea tuipuya ommun anlak huar zela TOI in US hian China achona hi South China Sea hian atilang na sa hletoa mase China hian achanglet ngamlo nia alan thu antar langa tuipuya China ramri shula te strike group te hi anchena sa hlea hetianga US ache chan hi China hian silai metpuak masase US hian beizui ngal achak wangniin antar langa Al Jazeera chuan South China Sea hian US hian China hi an challenge na sa to hlea China hi lo cha chuak se China laka indona puan hi US hian achak to niin antar lang bok voin August ni somni pani chonhudar thumle minute somnga velkhan Times of India chuan South China Sea hian China hian bomber a deploy aniti antar langa Vietnam ambassador to India le Indian Foreign Secretary ta chuan China in South China Sea boina asiam chungchang an soidun nuwa China chuan fighter aircraft le bomber te dispute island clearkar in chulai mun then khata aron choplu taniti an puang ani Vietnam chuan India in athlopna awangin lom om anti thuan puanga South China Sea Vietnam clearkar te China in chusak atum mekle bomber le fighter aircraft achoplu nan hiala ahmana wang hian India chu Vietnam thian thatak ani angin South China Sea China dangle tura malakna kalmek po India hian chakle ngetjoka roncha chuak turin an beisei niti antalang bok tun thachung hian China hian H-6J bomber te Udi Islanda anron choplu toa tuna hian Paracel Islanda te po China Communist Sarkar sipai People Liberation Army te anron inkhwar na sa hle to niti antarlang boka China hian India laka harsatna asiam rang boka Vietnam ambassador to India hian Vietnam chuan tranpuina amamo hlea US thachakna tifam kim turin Asia ramro puile chak India chu ke ronpen chuak thoise andu hlea niti asoyani rampan hi official te hian hemi chungchang hi voin khan ansoiduna Vietnam ambassador hian ursun takin India chu South China Sea nena inzom tlat oil manga sumdona kongpui India in a control chin huam chunga oil le sumdona China in a kalpui theina zongjong lodang chat turin an beisei le aniti asoiboka India Foreign Secretary hian thutop siam thaitu center lama anin biak na hi athlen leanga India hian Vietnam ngen na hi engangin nge achan don ti ero soichian alani don chau ani kan tarlan tak angkhian South China Sea lam hi boruak asang chhovele meka Arabian Sea lama achangin anin do maidon amiti turin
Iran nen US anin epa India le China la anin ep thar le hlui thin boka tundin hmuna hi chuan China hi South China Sea lama aron pong thar le a US hian chengei se adua wangin chai chhuak ngei tumin alo chet khumvel mek boka kuthak masajoka China hi trantir tumin Taiwan point aram China khau takin alo dang chat mek boka engram chunga po kuthak se indona chuak ngal mai turin US hi ain pai hlenin an soibok ani China hi danche belzel ani main ache du mai ring anom nuala BBC war analyst chuan South China Sea emo India le China inrina LAC emo po hian China hi ache chuan tundin hmuna hi chuan Pakistan hian apui thain India dangbet turin aron pen chuange anringa Bangladesh po China hian athurwal puya asiam to boka ramte nauzok nimase India tan chet lak ti boi thak tham ani don niin antarlang ani mase China hian Iran ronche chuak ve tura beisei berhi Israel le United Arab Emirates in remna anlo siam to awangin Israel le UAE te hian khulai muna khuan Iran ronche chuak tur hi an dang chat thein an ring boka South China Sea hian China le US malle mala in beiturarin ani deuta mase Japan hian East China Sea lamatangin natakin China hi aron nor an ring ve thobok ani tin heiba ka hian Jagran English chuan Vietnamin India inrol thuai tura anor na chan pakhat nia anrin chu Russia kut kuang kwa om tura andu wangnin anrin thu antar langa India a inrol ve ani chuan India dodal turin China lama Russia hi antrandu anring lo ani khoilama nge Russia hian rilru a on jok don ti zona hi discussion franga po zona chan fel thailo ania chu wangin Russia hi thlir tu ani mai thaina turchu India ache chu ve chau hian ani China ain India nen tuna hi chuan anin pona athajoka India ke ronpen chuak tura Vietnamin angen na po hi chu chu achan pakhat ani tel anringa mase India hi chuan tuipuya China hi chu adang chat tan mek toa sum donna khan poimo jongjong deuh tho India hian a khar tan to niin antar langa hei wang hian South China Sea valut ve kherlo mase China mel malian tak ani to awangin India hian a on lam hi achiang toa oil alo block charchar chuan China hian ni rei adai theidon lo niin anring bok ani tin LAC venreng angai bok awangin China in India abai thut na om thei aven angai baka Pakistan aven angai bok awangin tun aya thukhian India hi apen chu anring lo bok ani